Voin hi October ni riat ani in zawai in sibai vek ule. School Education Department in Sport nan school Naupangte na Pawisa khawn. Admi Party Mizoram chuan nimina changa nei chan Aizawl District Secondary School Sport sangni somni palia til tur te chu District Education Officer Office chuan Naupangte Sport Contribution atan cheng somni pevek turin chiatirna achua anti. District Education Officer Aizawl District hian September ni somthum sangni somni pali khan school tina principals le headmaster te chu October ni sari achangani som pakhat chung hian Aizawl District Secondary School Sport sangni somni pali chu nei tur ani shiatirna achwa DEO Aizawl huam chunga high school zong te kim taka telvek tura shiatir ani a sport contribution po school tinin Naupang pakhata cheng somni thovek turin ashiatir bokani. AAP chuan he sport nei tur hi School Education Department in Sikul calendar siam December ni sompakwa sang ni somni pathum achwa a khapani anti a Zirlaite sport na tur sarkar buat saina a Zirlaite achanga poisa khon angai chu shiathiam har anti thuan soi co-curricular activities Mizoram chunga Zirlai zong tel theina sport buat sen khop poisa budget ada thelo hi AAP chuan run thak anti a sport hlotlin na tur in dailo na nule pati achanga khon ngai hi kan sarkar in zirna angai poimo lo zia tilang tule mi pui za lo na lian takani anti. Contribution hi October ni li sangni somni pali khan thelu kim turin DEO Aizawl hian shiatirna hian antalang bokani. Tun naya Guwahati High Court thupek angin nimin pia Council of Minister chukhom chuan Mizoram State Human Rights Commission din RMT. Chief Minister Pulal Duoma Kaishwaya Council of Minister chukhom chuan Guwahati High Court in September ni ruka thu apek angin Mizoram State Human Rights Commission din RMT a Guwahati High Court hian hemidin tur hian thanhi chung hun api ani. Hemi chungchanga hian Division Bench Chief Justice Vijay Bishnoi le Justice Michael Zothan khumate kaishwai chutkhom chuan Mizoram in Human Rights Commission adin lo chu cha anti lo thu soin malawat turin thu an pe a court chuan State Human Rights Commission chu thani chunga din ani lo chuan Supreme Court thupek angin 1993 Act nuaya shimna natak a umdon ni inan soini kongpui dunga shui inzam nok Smart City kansoya ma kan la a heti lai hian kongpui dunga shui inzam nokla tamla tukhi minlat Smart City lo tu langsar tak atling veng chung mai ni lo Aizawl khopui chung main rota hetiang electric telephone shui inzam nokhi motura tam hle a munchen khata phei chuan motor lianin a shot atai phak hial tur khopa inzam nokpo motura Hun engemutilai khan Aizawl DC malak na in Aizawl Beautification Committee din ani a chungte chuan kongpui dunga shui inzam nokhi vein a felfai zong na turin langsar takin ma anla china tuntin hmuna po malak na a tho arin omna in apma anga chakin ro man kalpui ani lo nge mun shanga khopui tilang na lo the shui inzam nokhi atam hle ani mi puiten kanzon hi mawrang ni lavin bing tai jok ani ti kan chuak mek Nimin Khan Mizo Namruna Sinlung Hills Council in Khan November ni nga sang ni somni palia nei tura MNF le HPC candidate tour MNF President Puzoram thanga chuan puang hehuna hian Puzoram thanga chuan thusoin sarkar na siam mek ZPM te hian in Khan ma a anin tiam anga kanti ang anti zong anti lawang anti zong anti tavekemo ti mai turani ati a mi puiten kanzon hi mawrang ni lavin bing tai jok ani ti kan che chuak mek ani atibok Puzoram thanga chuan MNF chu Mizorama political party o mek zinga rural lian berle minghet nga ber anni thu asoya MNF sarkar lo to te khan pathian mal somna kandong na sa thei a phis bonus te kandonga miniko din te lunglei kong sialte millennium center sakle mason na rural lian kandin tam hle ati a pathian le kanram tan mi puite rong bole turin MNF hi kan thau chuak le donani atibok
Hein khom hi Vice President Puvan Lelzoman Akai Shwaya Sinlung Hill Council Election Campaign Committee Secretary Pulal Muan Thanga Fanai Chuan MNF le HPC tho hona thuthung achir chhuaka MNF Vice President Pulal Chandamaral te pu in thu suin SHDC election lo tura nena change kan beisaya HPCR nen tho hona chatak kan neya lungrwal takin in thlan hi kan ma chhon hodonani ati MNF le HPCR candidate te Kholiana Puro Chungnunga Phoibuanga Lord Joyfula Swangpuilona Puvan Lel Tuang Liana Vanbonga Puriki Lerimsanga Ratua Pu Ar Lel Mingthanga New Verveka Pusi Lel Nuntuanga Sakordai Sauta Pu Lel Shatsunga Sakordai North P Melody Lel Chuang Zeli Zomuna Benjamin Lel Ron Liana Zomun Not Ching Muna Pu Ar Lel Fakzwala Sai Puma Pu Lel Dumliana Sai Phaya Pu Zau Khum Thanga CCM October Nisomni Pasaria Hongdon Tundin Muna Kaushan Pariat Telna Council of Judges in Mizoram Chu October Nisomni Pasari Sangni Somni Palia Hun Anidon Nimin Chundar Khatlechan via Aizol Press Kapa Thuthar Thedar Tute Ankom Na He Thu Hisuin CCM Shwai Tu De Chuan Tun October Ni Somni Parugle Ni Somni Pasaria Mission Veng Presbyterian Kaushan Biakin Aizola CCM Honna in Khom Pui Nei Anidon Ti Ansria October Ni Somni Pasari Sangni Somni Pali Pathian Ni Chuma in Khoma CCM Honna Synod Moderator Reverend Puar Valen Ngakan Anidon Ti Ansoi CCM Shwai Tu Te Soidanin CCM Mizoram Hian full time Thoktu Tur General Secretary le Thoktu Dangten Office an Luadona Office Munma Turte Lanai Chautum Ani October Ni Somni Pariat Sangni Somni Palia CCM Office Honna Neitum Ani a Office Lailok Tur hi Synod Conference Center Mission Veng Aizola Nei Ani ang CCM mga kaushan impum khatna chu Consular Unity anga kalpui turani a kaushan sang te kan chindan in angle lungruan atanga tho hona nei tum ani a turin le chindan lama in an launa te da cha in kanram mimal nun khotlang le sarkar thenga kanin real bol na ti mason konga kaushan ten ma anlak thene turin impum khatna hi kalpui tumani Tundin Muna Kaushan Pariat in Ziak Road Paka Mizoram chunga kaushan poldang CCM lazom lauti po tel turin an som ringbok Mizoram Kaushante Impum Khatna Joint Committee Hian Chairman chu Synod Moderator Reverend Pu R Vanlel Ngakani in Secretary Reverend Dr. R Lalbiak Liana BCM ani Chief Minister in Head of Office te akom Chief Minister Pulal du Omatsuan Nimin Klai Khan Ser Chief DC Conference Hall Ser Chief District chunga Head of Office te akom Sorkar na thokte inkara te service inkara te in elna dik omse adu thu soin Chief Minister chuan mani ma chau thir lovin kanrom tana chatur zok kha kan en turani tin officer ten kan hnuai thokte momo le harsatna te kan ngai thaturani a kan ngai ven turani kaushana te tlom ngai pola te kanin mangchin thil chhata kani nima sela kan na hi ingai poimo berzelang uti in officer te hi acha a Pulal du Omatsuan data dik nei adu ti soin eng department po in data dik tak nei turin chan ila ang u land registration fill fine nei po achul kan district chunga bank ten CD ratio cha nei ngei se kan du chu mi puiten mason zel nan kan mamo ani CD ratio nei chadak tak bank an omti kan sha rualin chan hanlak deu mamo te po kan om thei ti in bank te chang sau turin angena income hona kai shwai tu Ser Chief DC Paul El Khuma chuan Ser Chief District Administration tlang pui asoi fia nuwa officer te hian an na thona konga harsatna an nei te an soi chuak bokani kalswal kanveyem Tunaya pu edina ten champhai lama dirit kaushan anti mai an lu chua anin chapchar dan vel kan thlir ve a ngai to ati thui hle mai chana nai set sota ring mang khengin an han in chhal mia mai nia zam mel ka mulawa an mu mai le mu thel thlengin asoi khum ngama asoi tur ni lo chu eng anga zona ring le deng khong poni se angoi san mak ani kha engi mazong chuan pu edina kha chan takani an thule hla an ma ni bi chiana video an hne na changa chuak ta te thule hla thlenga en chuan an kaldan kha zan kal zia le phua chop zia alang reng maya
ako to pa chuan lam lian puya lal thu ti kha ani maya tu ti tan po phua chop oi om thei thil vek ani a tlachop takin pol lo chuak laklo raw fu tuma vak ruai ho an man khom ani ber mai harsa tak tur ani ti alang ring mai Kaushan pa ngai takpo hi lal I swa lo kalok lo na hian da zat na min shwai na sa to lain anni aya man mo heleya van eden tundin tuma kal swal laklo ho phe hi chu mut muna anin bol dan ngai to hian an nui ru ru fo hi karinga swala ti puntur ashilok shi leng vak vaka indo thu thang shefo tura shatir iswa zui tu te dan hian heleya khoware mo eden huan shul thuak tundin tumtlat hi bible kal na lang sar takani a chutianga bol kwal thei zel din ti ti lo a men thum huk pui thei tu nei zel ho hian tharau chan chu an nei te meu thiang hlim hian azui arin omlo mana sailu tara mi thi kai tho tumte tui ti thumte maksak zong reng renga rongbol tu ten an thut chit lai khan chunglam ram ripel na sa rongbol tu kha dim lo bak sakin ka ziaka anu loka sinot pro pastorin huaisen takin arun khak bap bapani kha kha pastor ti turani kaushan phel hawang tu te emo mai za awang kal swal ti kan sha drink te kan ma chon ngam chin lo hian kan thil ti swal ba ka swal kan vulian fowania theology ante helama hian insorbing te u anulama salutar le android speaker chanchin chu soi angai thui talave antialom puchwaw thwama kha bcm kaushan pastor pension ni se chu sarkara minister ani to mai thei ma se a pension nu thlenga thu soina platform langsar chu kaushan huanga zelani khoi party office emo khoi campaign program emo ani ngai lo BCM Pastor Pension Campaign Crusade Seminar Resource Persona Kaushanin Rim Taka Amanzui Ai Chuan Active Politics Sa In Mangzui Anlang Sarzoka NGO Bela On Lam Nei Sa Party Politics Rongkaya Campaign Ching Hi Presbyterian Pastor Pension To Chatak Taka Hian Kutzung Chang Kliatur Omlo Khopin Ankalnia alang sarte venapo kaushan platform china zel ni in alanga BCM Pastor Pension chen khatte ro kaushan huanga nil politics lama langsar taka zungkai shelo an chanim zo mai the he hian ramtan ra cha achwa che MT chu langchuak le mai turani heng kan pastor service to lau kaushan ai pu in active taka rongbol tura anti to lau ten active politics sa fit ma anla in ngai hian kaushan member beng ati thepa an party on laulam kaushan shwai tu ten an mutleu vel mai ne puchana polte delete kaushan te hi kongdik zo turin an pathian thuzir chwa manghian veisela lu chwangam sela ti chuan mi puin consultant phwa chop enge mo chairman anni ve rup na hi a kong tur anilau ti saklavin dam chunga chenem ngai rongbol tu ti in puchwa wa yangin an ma ni vuini thlengin ngai sangin kan thaliam nge yang zirlai thoshe nei lo sesong dula le tlangwal chen khat school college le university Zirlaite chuan kar top an hun ola bazara thu in chumi anzwar chin sesong branch wai me shwai tu tin hena changa zalen thudon danin sesong nula tlangwal tleirol chen khat higher secondary college le university Zirlaite chuan school college le university an kallau chol rem chan lai kar top inrinia sesong achanga an chungten chumi an thon chu aizola treasury bazara azwarin an thutpui china taimatak le thoshe nei lovin an hun ol an mangchang kai chin chen khatsu inrin ni apianga regular taka chu anom lain chen khatsu an chung teren chan lo apianga chumi zwara chuchin anni anga chalai zirlai thoshe nei lo hi tam tak an omang chalai na thok rual anni ramchang rual anni bok zirna lama chanim ngai rual anni bok awangin zirna lama an rilru an pelo theilawa an chungte puin an hun ol thata ken an mang chin bok chalai en ton tlak le taima thoshe nei lo anni ti achanga an zirna po hlotin na tuom tak an la chan ngei arin om Palestine chantu sing chuang pungkhom London khopui lailia Palestine chantu mi sing chuang te pungkhomin Gaza boina chungchang te Middle East boina thlengte chu ti top an du thu an aupuya heng mi sing chuang te hian Rochelle Square achanga kongzo in Downing Street thleng an kala heta hian Palestine ram flag kengin an awrual na sahlia police te chuan he thilawang hian kalfilor zual mi som pasari an man thu an soya chile chi in kara boina chuak zui thei ani awangin ven himna an ulukhle thu an soibok heng kal khom te hian inrem na tak an du thu an aupuina sahlia Israel le Palestine chan bik nei lawa chinfil na tho an du thu te Middle East lam boina shanga chan bik nei an du lo zia te an aupuina sahlia
police tele thunei tu te soidanin nimin khan kum khat nuwa avoi khatnan Israel nena an boina chungchanga remna thut khom lian ber an huai hot le ani Israel beina wangin damdoin kharani Lebanon chuan Israel in Hezbollah ho abeina wangin anram damdoin pali chu khar ani thu asoya Lebanon sarkar chuan Israel in nasataka Hezbollah ho abeya wang hian anram chunga damdoin le shisel na lama thoktu te thlengin harsatna antok ti asoya heng damdoin an khar pali the phei chu din hun hlo om taka an dinna arei to awang le darkar somni pali chungota thoktu te le an damdoin kainoya khosami som pakhatin nunna an chana wangin khar lo theilo ani thu soi Zirtop zan khan Israel sipai te chuan Hezbollah ho an be awangin damdoin chen khatte chu an chiat tel pha ti an soya damdoin le akai noya khosa le thokringot po mi somthum pasari chuangin nunna an lo chan to thu asoi bok Israel hian Hezbollah ho be na hi akal puina sa zwal he a an shwai to chanem tak tilhum to in an chet vel na bial chung chu ti chiat fek tumin an be meka helai vela civil mi tam tak chuan mun himlama bi rukna an lo zung to ani Lebanonin an damdoin an khar thu an soipo hi a om viawa ale lamzong chuan Israel tan an beite mun khwana lai ani awangin himbik turati ngot thei ani boxi lo Israel le Lebanon buana hian relam alapan mai arin om lawani Helhovin Pakistan sipai paruk kaplum Pakistan sipai ti chuan Indrini Khan Helhovin Pakistan sipai paruk an kalhum thu an soya silai manga kalhum an ni thu soin ral thuam dang an man lo ve thu an soi sipai ti soidanin Indrini Khan Pakistan sipai ti chuan Afghanistan ramri nai North Waziristan nam tlem zok te chen na bia chunga motora injuin an tlana hedi lai hian helho hian an lo kap thut ni in an soi Pakistan le Afghanistan ramri hi helho te chet tlattam na mun ani awangin sipai te hian akha tokin patrol an neireng china tunchuma po hian soilok lawa nein in kana hi athleng zui ta ni an soi Tereki Tabilan Pakistan chuan hethil hi anti ni in an soya anni hi helai biala helpol lian tak ni in civil mi tinen po an thokho fo chin ni in an soya Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharifa sarkar le sipai te chuan rurala chet na ti bo turin theitop an chwa zui don thu an soya sa khwa le ram hum himnan helpol te hi da that thuai an ngai thu le ti bo thuai an ngai thu an soi LPS Profile Sangni Somni Pali Atan NT Lalbiak ki Matsuan a champion belt kol lai ahum thei mel lo Profile buat sa itu lama changa thugan don danin NT a hian rilru lama harsatna neya a in lan thei don lo ni in alangta NT Lalbiak ki ma alaina tom khop mai boxing huanga hotling viau ma se anun konga harsatna sang ama chon ve chin rilru lam harsatna ni a thau chhuak le turin NT a du sakna kan hlane Israel in dona France President Emmanuel Macron chuan ramdang te chu Israel ne naral thuam pek le thonlu ti top tura cha in politics zonga boina chin felerota heti lai hian France ram hi Israel ne naral thuam thonlu tu lian zinga mi ani lo thunga Macron thil rot chan le na turin Israel Energy Minister Eli Cohen chuan Macron in ral thuam zonga Israel chunga Sheikh Nasiam adukara kumsang ka zakwa somruk pasari a French ram President di Gauli in Israel chunga ral thuam lama Sheikh na alo siam tu ang bok khan tuna po an chakle nge yang ti in aswelangani Lebanon chim lama changin Israel lama rocket rual enge moza te ka lu anni zing lama changin Israel rom chunga rocket za som lai ka lu anni rocket chen khatte chu Upper Galilee a Mach al Krumbula antla Hezbollah te chuan rocket rual mangin saknin Israel bula alta military industry company an bay Israel Army in Lebanon chim lama ground operation ane me kara marlama micheng te an chen na muna an let le thuai arinom shi lo Israel in Lebanon abeina wanga mishing theza chuan sangni somthum paruk tling to in hliam tuar po mi sang kwa zaruk somnga pathuman om to bok Lebanon chim lama Yarun le Marun al-Ras khulama te Israel sipai te le Hezbollah hawin kara laipui manga in kana om Lebanon chim lama Tep 9 khwa chu Israel in airstrike mangina bay Beirut chim lama GA khwa chu Israel in airstrike mangina bay Gaza Strip a Central Gaza lama Israel in chumlo chat lavin bombing nein thile hliam zat po hi Gaza Strip mi pui 2.3 million zinga 6% lai atling to bokani
Gaza Strip marlama Jabalia khopuya Israel beina wangin mi panga thi in hniam tuar mi som pani an ombok Meitei tribe unionin kukizo ST status paisak tirtum Meitei tribe union chuan Manipura kukizo nam schedule tribe status atanga pai phut na chu Supreme Court ta thlen antum MMTU chuan kukizo nam dan lawa Myanmar atanga ron pem lut ti in ansreini Rompon mi te electoral rola zialule ST status pe khi India dan pui palzut na ani antia heiba ka hian sarkar lai pui chu ram leilung fa te noibo na tur kalpuya puin Manipur Foreigner Act 1948 palzuta apubok Thuchwa ansiama MMTU chuan kukizo nam diklo takin kumsa ka zukwa sumnga khan ST lisa tel anni ti in kumsa ka zukwa sumnga paruk khan kukizo ti po ene kukizo tribe ti in thakani a hei hian Myanmar atangin mitam tak anron lu bel ti ati chiang hle ani anti state danga po diklo taka ST lisa tel te po pai anlo ni to chin ti in antarlang Iranin missiles ani donin Israel akapa Iran hian athil ti man amunge yang Iran chuan thole ni zan khan Israel chu ballistic missile za somriatin akapa mase heng missile aka chwazinga atamjok chu Israel aerial defense system chuan alokap thla ani Iran missile ka in chiatna athendan kim chang hi anla soilang lo Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iranin missile manga anram abe chu Iran thilti swalian tak ani ti in a thilti man hi amunge yang ti in avozui Iran missile ka chwa in thil ati chhiate chu Israelin soichiang lo ma se BBC chuan missile hian military base then khat afu mai thei ni in atarlanga school le restaurant te po afu tel nia soi ani bok Israel sipai te chuan Iran missile angka thak lo zinga tlem te chuan anram raili le chimlam hun chen khat afu ni in atarlanga Israel Emergency Service chuan Tel Aviv area a mi pani in liam antuar ti in asoi Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan missile kap chuak tu anni thu hi soin Israel military base pathum te chu anbitum ti antarlanga an missile ka chwa zinga 90% hian an target an fu ni in an soi ve thunga Israel beina atan hypersonic missile an man masak berni in an soibok US in Israel athop thu asoi ngal Iranian missile mga Israel abe nuwa US President Joe Biden chuan Iran chet dan chu nataka demin US chuan Israel athop tat don ti asoi President Biden chuan Middle East a US sepai omte chu Israel defense puitule Iran missile ka chwate chu lokap thaturin thupek po ati chuaka Vice President Kamala Harris po in President thupek hi alo thlopani Pentagon thupuang tu US Navy destroyer chuan Iran missile ka chwa hi engemazat alokap thani in asoya US Defense Secretary Lloyd Austin po in missile engemazat anloka thak thu hi asoi vebok Israel in chanlet ngei tum Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan missile mga anram abe chu Iran thilti swalian tak ani ti in aman antel ngei tur thu asoya Israel Defense Force thupuang tu Daniel Hagari chuan malakdan tu ruwa man na kan nei vek to ahun le mun kan tia kan se ang ati Iran hian tun chum hi kumin chunga direct ka Israel abe chum ni na ni a kumin April tha khan Israel hi alo be to a mase he mi chum hian abe tur thu hi asoilo kani mase thole ni zana abe don chum hi chuan engma asoilok lo thung Israel be ani chung changa achian cha US po in Iran aron vauzui ve ngala US National Security Advisor Jake Sullivan chuan Iran chet dan hian hongpoi tak anei don ti soin hemi thlentir tur hian Israel an pui tur thu asoi US chuan Israel chu din puin Iran abe let na tura po athop don ani ati Iran ram ho tulu ber Ayatollah Ali Khamenei chuan missile mga Israel anbe nuwa mun him lama anla tombo zuizel ni in Iran official chona soya Khamenei hi kaliam ta Israel in Beirut a beipui athak na Hezbollah helpol chwai tu Hassan Nasrallah athinu khan mun him lama tombo tirani a ala omchun zum zelani Tholeni zana Israel beina tura missile ka chwa kha athupe ka ti ani thu asoya Israel in alo chanle na tura tan po Iran chu aimbwa seilok ni in official chuan asoi bokani
Iran President Masud Pezeshkian chuan Israel abe nuwa until ti chu Israel be na chan let na ani ti in Netanyahu chuan Iran hian indo adu lawa ma se aram himna ti der thong tu te laka na takin adawlet don ti loshiro se ti in asoizuya Iran chu inti boy pui lo turin avau zui bokani khwarel chha na wangin mi somin nun na anchan tun haya ro asuna sata wangin megalaya munshang shanga leimin le tuilian anasahlia district panga a mi so minnun na anchan to a thi te hi South Garo Hillsa mi pasari le West Garo Hillsa mi pathum ni in official in atarlang Chief Minister Gonrat ke sangma chuan Kalyam ta inrin nizing khan chhana thleng chungchang soin district how tu te chu puina anmamo angte sarkar hna thlen tur le chhiatna thlenna hmuna chhomdol na thok turin acha a chhiatna thlenna hmuna hian National Disaster Response Force mi le sa chuan chan chhuat na an thoka munshang shanga leimin awma wangin dalu le bangbara inkar kong le kong chen khat dangpo aping ti State Disaster Management Officer chona talanga CM sangma chuan sarkar official te chu inkalpo na kong dangjong turin angena tuilianin atnol leite po bele bridge thak thwai turin atiboka district how tu te chu khochin ngai chang reng turin le chhiat na thlengte ngai ven reng turin acha bokani Baran Singh athi ma chu Manipur boina re don lo Baran Singh hi athi ma chu Manipur boina hi are lawang Baran Singh hian Chief Minister achil chung chu engma real fel ani lawang ui arwal avula achwa zalena se tule se lautur bau tule bau lautur la anche silo a phei khoktify tu tule anupui cortify tu tur avul ho hian antiboi zo vekto ani hi kunga chungcha wa CM kuki tiram dang mi anni te atia kuki heti zo zai hi kumga chung le ka ronlu tharvek ami anni Baran Singh amidu he mel uchok ui puipo tuklau mi ti boi chia athiam ti in tomtom akapani Assam Rifle biak in chungchanga pulal mon puya punte atong chuak nimin thojan nia ZPM party chung in khoma pulal mon puya punte advisor to Chief Minister chuan tunlaya Assam Rifle kaushan ram chungchanga ama be na chu thubel chan do lo ani thuwa soi pulal mon puya punte chuan Assam Rifle kaushan ram chungchanga thubel chan do lo manga min pu tu puram kin lavahi kamisha chan takani a chu wangin athu soi hi kalongai thutak lem lo tunma dewa chang khan mi hi aron be fowa nikumlam khan ZPM sarkar arin thu soin miron benasa zwala manlo deu chungpo in kalo be sham china ama hi MLA in thlanna tepo BJP le JDU ticket tepo in allowing veto china miron biak fo taka chuan titi phunglenga Assam Rifle te hi chhuakta se an mandir le kaushan ramri te hi engtia omzui tur chinge mo anni le ti inka zota ani chuan sinodram ani thumin chila kepo in ani tak chumule ti inka changve maya chubak chu hetiang lam hoi kan soilo shimani biakin chungchang min ron zot sek ati hi chu thudik lawani a min puna chungchang a hian phone call manga han biak katuma nima sela biak kang theilovina om tatlat maya midang hena changa abiak theina zotin cover bipopta a Governor abidu che tianga soya min puni hi engtikni nge ti inka zota ani chuan ni sari thakwa ti in michanga heminia asoya hian governor chu damlauna wangin damdoina luta hetiang huna hian governor nen kan omdun lawa kaushan upa in hetianga dot asoi tamai hi amakati khop mai hetiangin governor in mi abingai lauti hi kan cheu ome governor chu mizo pa hau chu khom anga khai he hian abidu che ti mai chi an ni velawa tunma chuan pol angte in governor han mu te chu kan nei ve china ma se vo in thleng hian mimalin governor hi bia in kan lam hungai lo shimani ati Kabial shang tur zau hi Mizoram chuan Presbyterian book na munber ani hialing karinga khilai bialamiti mingchha tumna le phur taka mi beina kangai lo theilawa roman na siam tu po mitam anni karing lo tu party ma in an sarkar line engkaushan biak in ma hi nei saktuma malak na ankal puingam karing lawa ZPM phe chuan Presbyterian kaushan upa Chief Minister neya party president a po Presbyterian kaushan upa ne kanni a chu wangin min pu na ang hi thilti ngam chi po ni in ka shelo min pu na hi ngai zam har ka ti a dot ani zia mi puisha ta phaulan ani zel theinan dan noya achulang zela zui ka tumani atibok oil man ti hniam turin ngen
NGO Coordination Committee chuan Mizoram chunga petrol le diesel shal chhuwa atanga chia ati punchu apunna asanlu tuka wangle Mizoram mipuite tan phurit lian tak ani awangin Mizoram sarkara hniam le tura nginna siamni se anti NGO Coordination Committee thuchuak October ni sari sang ni somni pali chunu dar thum le achan ve a Central YMA Committee Roma NGO Coordination Committee chukhom chuan Myanmar Ramazon na thlak unau te inkara harsatna chungchang Manipura zona thlak te thoho na chungchang le Mizoram sarkarin tun naya oilman ati san chungchang angai to a anwai mi anghian thuchwa asiam pakhatna Myanmar zona thlak omten in unaw na chale zual an nei theinan pol sang sang shwai tu te komni se in lungruan na chatak an nei theinan kongjun puini se panhina Manipura zona thlak nam sang sang te in phwar khom na tura pol din zo United kalzel tan tu chungchang ngai to in hunrem chang masabera zo United shwai tu te komni se pathumna Mizoram sarkar thuchwa notification number J19001/2/2020 30 August sangni somni pali ina soyanga Mizoram chunga petrol le diesel shal chwa achanga chia ati punchu apunna asanlu tuka wangle Mizoram mipuite tan phurit lian tak ani awangin Mizoram sarkara hniam le turangin na siamni se he kan malak na kalpui ani chungchuan engpol ma in mipuite hong theizonga malari lo turin NGO Coordination Committee chuan angenani Professor Malsom Liana Secretary NGO Coordination Committee Aizol Mizoram khati zong khatun chuma karom puan the te chuni e